prikazati nove biomaterijale koje mi radimo za dve različite namene. Jedni su za implantate mekih tkiva i obloke za rane, pa ću se nastaviti na priču koleginice Jasmine Stojkovske, a druga vrsta materijala koje dobijamo elektrohemijskim putem, koji ću takođe ovde prikazati, su predviđeni za implantate koštanog tkiva. Ono što je zajedničko, to je da su ovi materijali napravljeni u našoj laboratoriji za elektrohemijske sintetisane biomaterijale. Dakle, prva grupa koju ću prikazati, a koje smo mi sintetisali ovde, to su biomaterijali za implantate mekih tkiva, za humanu upotrebu i veterinarsku naravno i obloge za rane. Oni su po svom sastavu polimerni kompozitni hidrogelovi na bazi različitih, odnosno nekoliko polimera, to jest alginata, polivinil pirolidona, polivinil alkohola i hitozana. Napominjem da su svi medicinski prihvaćeni za primjenu u medicini, sa grafenom i nanočestičnim srebrom koji se dodaju za poboljšanje mehaničkih osobina. Za grafen, nanočestično srebro, kao što smo i sad čuli, je jak antimikrobni agens upravo za sprečavanje ovih bakterijskih infekcija. Opšti zahtevi koji smo mi u potpunosti postigli, a pokazat ću i nekoliko karakterističnih rezultata, jeste da ovi materijali treba da budu biokompatibilni, bioinertni, netoksični, antimikrobni, hidrofilni i da lako bubre, upravo da bi upijali ove eksudate iz rane koje postoje na mestu lokalne primjene. Dakle, ovde možete da vidite 6 sistema, jer smo na bazi različitih polimera uspeli da napravimo 6 različitih polimera, odnosno polimernih hidrogelova sa srebrom, koji su testirani na Tehnološkom fakultetu i čije ću sam ove osobine sada prikazati u daljem predavanju. Druga grupa su biomaterijali za implantate koštanog tkiva, dakle najčešće za kolena, ovde za kolena i za kukove. Oni su po sastavu biokeramičke kompozitne prevlake na supstratu, mi ih radimo na površini titana, na bazi hidroksiapatita, koji je najsličniji ljudskim, odnosno humanim i veterinarskom živom organizmu u kostima, i polimerima, kao što su lignin i hitozan, takođe sa grafenom i antimikrobnim agensem, to jest nanočestičnim sredstvom, i antibiotikom gentamicinom. Takođe su zahtevi da budu biokompatibilni, bioaktivni, netoksični, antimikrobni i osteokonduktivni, i mi smo u našoj laboratoriji za elektrohemijsku sintezu biomaterijala do sada sintetisali 5 novih formulacija, znači za ove namene. Ono što prednost elektrohemijskih postupaka za sintezu jeste da je to potpuno čist postupak sinteze, usled odsustva bilo koje supstance kao redukcionog sredstva, koje su po pravilu toksične i samim tim nisu upotrebljive za humanu i veterinarsku upotrebu, jer se redukcija jona srebra do nanočestičnog jona koristimo samo električnu struju. Proizvod je potpuno čist jer se sastoji od komponenata koji su odobrene za medicinsku upotrebu, preciznom kontrolom sastava, morfologije, mase i debljine biomaterijala možemo da kontrolišemo upravo elektrohemijskim parametrima. Sinteza se odvija na sobnoj temperaturi u 1 stupnju, što je takođe bitno, i mogućnost taloženja prevlake uniformnih debljina u šupljinama metalnog supstrata složenih geometrijskih formi, što je naročito bitno kod implantata koštanog tkiva. Ukratko ću prikazati karakteristične rezultate za naše sintetisane hidrogelove. Ovo su komponente o kojima sam već govorila. Mi smo i patentirali i objavili u dosta naših radova, znači naš originalni postupak elektrohemijske sinteze. Dakle, kreće se od rastvola polimera, koristi se konstantna gustina struje, sintetiše se u jednoj jednostavnoj elektrohemijskoj ćeliji koloidni rastvor srebropolimer. Ovde u zagradi samo navodim sve naše primere koje smo radili, ali neću ih naravno navoditi. I iz ovakvog sintetisanog koloidnog rastvora, on naravno ovako izgledaju, jačina boje, odnosno obojenja žutog, je naravno proporcionalna koncentraciji srebra,
I u zavisnosti dalje od postupaka može se elektrostatičkom ekstruzijom dobiti mikročestice, Ag polimer, zatim postupkom alternativno zamrzavanje i odmrzavanja hidrogel sa srebrom i na kraju treći postupak je izlivanjem, odnosno naknadnim isparavnim rastvaračom može se dobiti film. Drugi put elektrohemijske sinteze jeste da se prvo sintetiše hidrogel klasičnim fizičko-hemijskim umrežavanjem, da se zatim bubri u rastvoru srebrnog hidrata i opet da se elektrohemijskom redukcijom Ag iona u Ag nanočesticu dobije hidrogel sa polimer srebro u ovako jednoj takođe jednostavnoj elektrohemijskoj ćeliji i da se dobiju hidrogelovi različitih naravno oblika i različitih koncentracije srebra što se vidi po njihovom obojenju. Ovde smo testirali nekoliko tipičnih, prikazujem, i koloidnih rastvora i hidrogelova, gde se pokazuje da smo zaista inkorporirali elektrohemijskom sintezom srebrne nanočestice i da su one veoma male, veličine 2 do 30 nanometara. Zašto to naglašavam? Zato što je mala dimenzija, što znači velika aktivna površina, upravo ono što je potrebno za antimikrobni nanočestični agens, da ima što veće efikasnost u lečenju rana, odnosno bakterijske infekcije, a da pritom ima što manju koncentraciju. Takođe, karakteristično je da smo dodatkom grafena omogućili bolje mehaničke osobine, što je naravno bitno za primjenu. Zatim, testovi za otpuštanje srebra, ovde takođe možete videti dva karakteristična hidrogela, a ono što je opšti trend jeste da u početku imamo brzo kontrolisano otpuštanje srebra, naravno znači na mestu lokalne primjene, to će se desiti u cilju sprečavanja, odnosno početnog formiranja biofila, što je naravno takođe od velike praktične važnosti. Test u suspenziji nam je pokazao da su naši hidrogelovi antibakterijski, dakle dostižu čak samo posle 1 sata potpunu redukciju bakterija prema soju Streptococcus aureus i Escherichia coli i naravno ono što je najvažnije da MTT test citotoksičnosti pokazuje da su ostale biljne ćelije, odnosno da se naši hidrogelovi su necitotoksični, to je potpuno kompatibilni i ovo su testovi rađeni primjera radi prema humanim mononuklearnim ćelijama periferne krvi i humanim fibroblastima pluća. Sada bih kratko prikazala karakteristike antibakterijskih biokeramičkih prevlaka sa našim novim sintetisanim materijalima. Kao što sam već rekla, baza je hidroksiapatit zbog sličnosti sa ljudskim organizmom, u kombinaciji sa polimerom hitozanom, grafenom za poboljšanje mehaničkih osobina i antimikrobnim agensima, srebrom ili gentamicinom. Ovo je elektrohemijski sistem, vrlo jednostavno za dobijanje prevlaka, gde se iskupatila taloženjem pod kontrolisanim uslovima koje možemo menjati, može dobiti ovde na pločici, ali naravno supstrat može biti i koleno i čašica i implant metalni za butnu kost i tako dalje, sve što treba da se koristi za implantate koštanog tkiva i direktno se dobija homogena i uniformna biokeramička prevlaka na takvom jednom supstratu. Takva prevlaka mora da bude bioaktivna i upravo ovaj test koji je rađen na nekoliko naših sistema u uslovima, simulirani telesni fluid na 37 stepeni, simulirani uslovi kao što su u živom organizmu, možemo da vidimo da se posle potapanja u SBF samo posle 7 dana dobija nova faza. I to pokazuje da su ovi materijali sposobni da omoguće biomimetički rast nove hidroksiapatitne faze, odnosno mineralizaciju kostiju na mesto aplikacije gde bi bio ugrađen implant.
Sledeći eksperiment koji isto to pokazuje, to je naglo povećanje ALP, to je alkalna fosfataza, odnosno biohemijski marker za rast osteoblasta, gde se evo na primjeru dve naše prevlake, ovde sam pokazala da dolazi do naglog povećanja prema ćelijama humanih fibroblasta pluća i mišjih fibroblasta, znači ima svoju funkciju da će na potencijalnom mestu ugradnje implantata doći do rasta, odnosno rasta nove faze. Kao i u slučaju hidrogelova, grafen je i kod ovih biokeramičkih prevlaka ima ulogu da poveća tvrdoću i elastičnost, znači mehanička svojstva. A što se tiče otpuštanja, ovde bih vam pokazala ne srebro, jer trend je isti, ali je interesantno što i gentamicin, kad se ugradi kao antibiotik, takođe ima potpuno isti rast, znači naglo otpuštanje gentamicina u početku, što je bitno da se ne stvori biofilm na mestu potencijalne infekcije, a zatim usporeni rast u toku dužeg vremenskog perioda. Ove prevlake su pokazale da su antimikrobne, jer takođe prema ove dve vrste bakterije pokazuju potpunu redukciju bakterija, odnosno jak baktericidni efekat. I konačno test citotoksičnosti, opet za nekoliko vrsta naših sintetisanih formulacija, odnosno prevlaka na titanu, pokazuju znači da su necitotoksične i ispitivani su ovde prema klasičnim testovima za ispitivanje na humanim mononuklearnim ćelijama periferne krvi i humanim fibroblastima pluća, kao i mišjim fibroblastima. Dakle, da zaključim da se primjenom čistih, ono što zovemo danas, što je uobičajen termin zelenih elektrohemijskih tehnologija, da smo sintetisali jedan čitav niz novih biomaterijala koji su svi netoksični, imaju izraženu antibakterijsku aktivnost, imaju dobra mehanička svojstva i imaju dobar profil otpuštanja antimikrobnog agensa, upravo za primjenu o kojima smo pričali, i to su ove dve grupe. Jedna se odnosi na biokeramičke bioaktivne prevlake na titanu za implantate koštane tkiva, a druge na polimerne hidrogelove sa srebrom. I hvala vam na pažnji.